Uyazi mase sifuna ukushaya kahle kamnandi thina. Sizokuvuyisela wona lo mdliwa esikasakhuluma ngawo. Ngoba phela ukuvuyisa umdliwa kusimple. Just need to know ukuthi lo muntu lo ubulili bendoda noma ubulili besifazane na. Uma phela sesivusa lo mdliwa siye emathuneni. Sifike sifuna ithuna lo muntu oyindoda. Senze sure ukuthi uyindoda lo muntu leli la. Sihambe nesibindi senkomo. Sifike silembe lethuna. Hayi kakhulu, kancanyana nje silembe. Ngoba phela amagundane phela agcolele yonke le ndawo angasidla lesibindi. Sofuna ukuthi sivalele. Sifike silembe lethuna. Lo muntu silithenge ngendlela ekuthenga amathuna ezaziye ngayo inyanga. Sithenge lethuna silembe. Bese sifake lesibindi phakathi, sigqibe sivale, sihambe. Sishiye lapho for 3 days leso sibindi leso. Emathuneni ke kuneyintuthwana. Intuthwana yasekhaya nentuthwana yasemathuneni ayifani. Yasemathuneni ibomvu intuthwana. Yasekhaya ile emnyama. Lekuthiwa ama-ants. Yasemathuneni ibomvu. Ukuze ke manje kubuye le intuthwane lezi zidlalwa umuntu zibuye zibuye lapha esibindini manje ziyakhuphuka ngoba phela siyemba umgodi kodwa siyemba abangaka safaka lesibindi senkomo ukuze ke manje le intuthwane bezidla le ndoda leli lapha zikhuphuke zibuye zizodla ini lesibindi ngoba